Yes, nibyo turi ku gicamunsi cy'itariki 19 ukwezi n'ukwa gatanu umwaka ni 2026 hafi uyu mugoroba namakuru agaragaza neza ko uyu munsi utagenze neza kuri president w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Elias Fachibeto. Uyu mugabo kandi yakomeje gushyirwaho igitutu gikomeye cyane nyuma y'amasaha hafi abiri aganira namwe mu bashinzwe ubusugire bw'ibihugu ndetse no kubahiriza imipaka ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange ku kijyanye no kuba abaturage ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakongera kubaho by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo bakomeje kugenda bicwa umusubirizo. Ahangaha hakaza kwemezwa ikitwa barikanizasiyo, uburyo bwo gucamo igihugu inshuro ebyiri kugira ngo abahatuye babashe kubona amahoro. Ibi kandi ni ibintu byemewe byanakozwe mu bihugu bitandukanye, si no muri Afurika gusa, aho igihugu gifite ibibazo bikomeye cyane bitandukanye, yaba intambara n'ibindi gishobora gucibwamo bitewe n'uko kingana, maze igice kimwe kikagira ubutaka bwacyo maze n'ikindi kikagira ubutaka, maze bikaba ibihugu bibiri byigenga. Ku butaka bwa Kongo hakomeje kuvugwa iyitwa Kivu Republique ya 23 kugeza kuri ubu ngubu ikazaba leta yigenga, nyuma y'uko amahanga yakomeje kugenda anyuza amaso mu birego amadosiye yagiye atangwa na AFC 23, imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi. Aba rero bakomeje kugenda bakora ikimeze nka investigation begeranya ibimenyetso, kumbi haje kumenyekana ukuri ko Tshisekedi ari we nyirabayazana w'ibibazo bikomeye cyane, ndetse yanje kumvikana na AFC 23 alias Vremve Congo, ndetse aza kugenda akomeza kuzenguruka isi n'amahanga yose muri rusange, akomeza kugenda babwira neza ko ngo igihugu cye gikomeje kugenda giterwa n'umutwe w'iterabwoba yita AFC 23, ariko kandi hakaza gukorwa iperereza hagasangwa ibyaha byinshi by'intambara ndetse no kwica abaturage byarakozwe n'igisirikare cye mu bihe bitandukanye kugeza na n'ubu bagitera iminembwe n'ibindi bice bitandukanye birimo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bifashishije drone z'intambara ndetse n'ibindi bitero. Kuri ubu rero amakuru akomeje kugenda asobanura byinshi cyane mu bijyanye n'uko Tshisekedi yakomeje guhatwa ibibazo, ananirwa kwisobanura mu kijyanye no kwidefanda kuba yagarura amahoro mu gihe 23 yaba itari muri ibi bice. Igihari ni iki? Namakuru agaragaza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo hagombaga obushoni ebyiri zonyine kuba 23 yakurwa mu bice byose Kabone na Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma, mu gihe haba hasanzwe ariyo nyirabayazana y'umutekano muke kuri ubutaka, cyangwa se hasangwa nyirabayazana ari Tshisekedi n'ingabo ze, hakaza gukorwa icyo kwitwa barikanizasiyo cyangwa se icyo kuba habaho leta yigenga. 23 yarabiharaniye kera ndetse yagiye bivuga, ndetse bisa nkaho bikomeje kugorana, yerekana ibimenyetso by'uko ishaka kuzakuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Kuri ubu rero Tshisekedi yasabwe ko agomba kubahiriza ndetse agasinya ibikubiye muri izi mpapuro, byemezwa neza ko hasanzwe ko ari we n'ingabo ze banze kumva, ndetse 23 kandi bashinja kuba ari abanyamahanga babateye. Haje gusangwa nibura 99% ari abaturage bo ku butaka bwa Kongo banahavukiye. Ibi rero bigashyira Tshisekedi mu bibazo bikomeye cyane byo kuba agomba kumva ibyo ategetswe, cyangwa se yabyanga akaba yafatirwa ibihano bikomeye cyane. Kugeza kuri ubu ngubu rero harasobanurwa ikimeze nk'igitutu gikomeye cyane Tshisekedi asabwa gusinya, kandi hagasobanurwa byinshi cyane mu bijyanye n'ibyo agomba gusinyira. Ni ibintu byumvikana, ngira ngo mbanje kubasobanura logique ikomeye cyane iri muri iki kibazo, ndetse gikomeje kugenda giteza ibibazo bikomeye cyane. Nubwo 23 yasabwe kubirekuye ibice yafashe mu gihe harimo ibiganiro by'amahoro bya Washington, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yageragezaga kunga Tshisekedi na 23, nyamara bikaza kugaragara neza ko 23 ibyo yasabwe yabishyize mu ngiro nibura 90%, uretse ko nayo hari ibyo itubahirije bitewe na Tshisekedi, ariko bikagaragara ko Tshisekedi we ibyo yasabwe ndetse byasinyiwe mu masezerano ya Washington, uretse kuba yarahitabiriye agasinya, nta na kimwe yigeze agerageza no kugaragaza umuhate wo kugikora. Ibi rero nibyo byagiye bigaragaza neza ko perezida w'igihugu cya Kongo akomeje kugenda ashyirwaho igitutu gikomeye cyane. Ibi rero birakomeza kugenda bisobanurwa n'iyi nama ikomeye cyane, aho Tshisekedi yasabwe gusinya ndetse akemera ibyo asabwa nk'uko nabikubwiye. Kivu yigenga, Kivu Republique, ndetse ikaza kugenda ishyirirwaho imipaka, hazasurwa ndetse hazagerwa kuri tere aho 23 igabanira n'ibindi bihugu, ubwo by'umwihariko
by'umwihariko birumvikana neza ko igihugu cya mbere ari igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyirizina, ndetse igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu nka Tanzania binyuze ku kiyaga cya Tanganyika. Ibi byose bikazaba biri ibituranyi by'iyi leta nshya ishobora gushingwa mu gihe gitoya, kuko Tshisekedi wagomba gusinya uko byagenda kose. Benshi barasobanura ko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'igihugu cya Kongo, yakomeje kugenda yerekwa ko ashyigikiwe ndetse yerekwa urukundo, kumwoherereza abasirikare n'ibindi kuri uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi, nawe bishobora kuza kugiraho ingaruka zikomeye cyane, ndetse ushobora kuza kwisanga yafatiwe ibihano. Igihugu cy'u Burundi cyohereje abasirikare ndetse kikabyemera, kikabikora amanywa nijoro, izuba riva, ndetse abaturage benshi babireba, abasirikare b'u Burundi bambuka bajya guhangana na M23. Kuri ubu rero bisa nk'aho Abarundi bagiye bivanga muri iyi ntambara y'abavandimwe, ndetse bakaza kwitwara nk'aho bari kurwanya abateye igihugu ngo kibanye, nk'uko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi akomeza kugenda bivuga. Nyamara hagaragaye ibimenyetso byemeza neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi muri rusange nawe ashobora kuza kwisanga yatawe ibihano, kuko hagaragaye ibimenyetso byemeza neza ko ibyo yakoze nawe birenga amategeko ajyanye n'intambara. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragaza neza ko aba bagabo bahisemo kuba inshuti bagafatikanya muri buri kimwe, bashobora kuza kwisanga bari mu kaga gakomeye cyane, nyuma y'uko hagaragaye ibimenyetso by'uko bakomeje kugenda bakora ibyaha by'intambara. N'ubu bitahagaze, kuko n'ubu tuvugana Iminembwe na Mikenke haracyaza amadrone, ndetse hakomeje no kumvikana ibiturika biremereye kuri uyu munsi. Ingabo za twirwanaho zikomeza kugenda zigerageza kwirwanaho no guhagarika ibi bitero, ndetse bakaza kugenda bafatikanya na M23, ariko ni ibitero bikomeye cyane binyura ku kirere no mu butaka, binyura mu kirere no mu butaka, aho ubusanga igisirikare cya leta ya Kongo gifite ndetse kinakoresha imbaraga z'umurengera muri ubu buryo. Benshi mu barwanyi b'iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC nabo bafatikanya muri ubu, bakomeje kuba bagaba ibitero bikomeye cyane muri ibi bice nyine, aho ubusanga kenshi batibasira ibice birimo ingabo, ahubwo usanga bibasira ibice birimo abaturage mu mihanda itandukanye, mu masoko, amashuri ndetse n'amakanisa n'ahandi. Ukubwira byinshi cyane ku mashira kinyoma ku rupfu rwa Generali Masunzu Pacifique. Uyu akaba umujenerali ukomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ariko kandi byamaze iminsi bivugwa neza ko uyu mugabo yaba yarishwe, ndetse benshi bagashimangira ko yiciwe mu bice M23 yari imaze kurekura ejo bundi, ndetse akaza kwicwa mu buryo ariko navuga ko ari amaherere, kuko yaturikanywe na bimwe mu byasize bihatezwe nyuma y'uko yari ahatembereye kugira ngo amenye uko ingabo ze zigomba kuhashira amadefense akomeye, kugira ngo babe bahashyira ibirindiro bikomeye cyane nk'ibyo M23 yari hafite itarabasha kuharekura. Aha kandi benshi bemeza neza ko babonye uyu mugabo aturikanywa n'igisasu cyari cyatezwe muri ibi bice, aho bahise bamwirukankiriza mu modoka ndetse bakamushyiramo, aho benshi bemeza neza ko uyu mugabo yari yamaze kwitaba Imana. Abandi bati yari yamaze gukomereka. Uyu mugabo yahise ajyanwa mu bitaro byihutirwa hariya mu mujyi wa Uvira. Ibi kandi nabyo byagiye bivugwa, ariko bamwe bakavuga neza ko mu by'ukuri atari uko byagenze, kuko uwapfuye atari we, ndetse w'icyo gisasu cyaturikanye ari umwe mu bandi basirikare bakomeye cyane bari kumwe nawe, ahubwo muri ibi bice. Ibyo byaravuzwe, ndakubwira ukuri kwabyo, ndetse ndakubwira n'impamvu byavuzwe. Hari n'abavuze inkuru zemeza neza ko uyu General Masunzu Pacifique uyu uvuka mu Banyamurenge, ariko akaba umwe mu basinyiye kubamara, akabatsembatsemba inshuti magara ndetse intumwa, navuga ko ari ya Tshisekedi mu kurimbura ubu bwoko, dore ko ari nayo mpamvu ngo yamwohereje muri iki gice cya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko hafi naho baherereye. Bamwe bemeza neza ko operasiyo ikomeye cyane ya M23 yamutwaye, ndetse ko ubu ari mu maboko ya M23, ariko utamenya ibirindiro aherereyemo naho yajyanywe, kuko M23 ifite ibice binini cyane, ndetse ahafatwa nka Hedikota Igoma. Benshi bakomeza kuvuga neza ko ariho yajyanywe, hariya za Kakatindo, ahasanzwe hari ibigo bya gisirikare bya M23 bikomeye cyane. Bamwe bati ari Bukavu mu madefense ya M23. Ibi nabyo byaravuzwe. Abose bavugaga ku kijyanye n'urupfu cyangwa se ifatwa rya General Masunzu Pacifique w'igisirikare cya leta ya Kongo. Uribaza ngo byagenze bite? Ubundi ukuri kwa nyako nukuhe? Amakuru atugeraho nonaha aremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo nacyo ubwacyo kitazi aho General Masunzu Pacifique yaba aherereye kugeza kuri ubu ngubu. N'amakuru aturuka mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo yamaze kujya
hanze ubwo baganiraga babazanya ibijyanye n'umujenerali wabo, ndetse benshi bemeza neza ko ari umwe mu bafite imbaraga zikomeye cyane bagiye bagerageza gufata ibyemezo ariko nyine by'ubwicanyi. Aha rero bikaza kugaragara neza ko ikigaragaramo 23 muri operasiyo yo kumushimuta habayemo ibintu bikomeye cyane kuko byemejwe neza ko bishobora kuba byarakozwe mu ibanga rikomeye cyane kandi ngo nta masasu yavuze. Bivuga neza ko uyu mugabo ashobora kuba yaragambaniwe n'umwe muri maneko za 23 ariko w'umugore. Bivugwa neza ko bari kumwe kuri hoteli hariya mu mujyi wa Uvira. Bikemezwa neza ko maneko ya 23 ikorera mu mujyi wa Uvira ndetse ihamaze igihe kinini cyane yagiriwe amahirwe iza kugera ku ntego zo kuba yahura n'uyu mugabo. Gira ngo murabizi, byemejwe neza na bamwe bakomeje kugenda bivuga neza ko uyu mugabo yagaragaye inshuro irenze imwe ari kumwe n'uyu mugore hariya mu mujyi wa Uvira ndetse kuri hoteli imwe tudashaka gutangaza amazina uko byagiye bisobanurwa. Bikavugwa neza ko uyu mugore kandi yasaga n'uwamaze gucyurwa cyangwa se yaraharitswe n'uyu General Masunzu Pacifique, ariko ntabwo byigeze bimenyekana mu gisirikare cya leta ya Kongo ko yashobora kuba ari maneko ikomeye cyane ndetse akorana byafi na 23 n'umwe mu bagore, kandi ngo bivugwa neza ko bari bafite akabyiniro gakomeye cyane hariya mu mujyi wa Uvira. Uyu kandi akaba ngo n'umujejeta faranga uko bivugwa. Rero amakuru yemeza neza ko uyu ari we wagize uruhare rukomeye cyane mu inyuruzwa cyangwa se mwiburirwa irengero rya General Masunzu Pacifique kugeza kuri ubu ngubu benshi bakomeje guterwa ikibazo gikomeye cyane naho uyu mugabo yaba ari. Ese ni 23 imufite? Ese yaba yarajyanywe hehe mu by'ukuri ku buryo abasirikare bamwe na bamwe mu bamurinda batigeze bamenya ukuri, dore ko nabo bavuga neza ko uyu mugabo baherutse ababwira ko agiye kuryama ndetse atari wenyine nakubwiye uwo bari kumwe, ariko bikaba byamaze kugenda bimenyekana neza ko yari kumwe n'uyu mugore. Ntibamenye uko baje gusohoka, gusa byemezwa neza ko imodoka yasohotse muri iki gipangu cy'i hoteli cyangwa se yaturutse kuri hoteli. Bamwe bakagira ngo n'uyu mugore wari usanzwe uza kumuraza usohotse, bamwe bakemeza neza ko bashobora kuba barasohokanye bavuga ko ashobora kuba ari operasiyo yari yapanzwe. Mbese ntibirasobanuka cyane, gusa icyo akabaye umenya, turakomeza gukurikirana iby'iyi operasiyo. Igihari abavuga ko ari we waturikanywe n'igisasu hariya neza hafi na plane, ntabwo ari we ahubwo n'undi musirikare ukomeye cyane w'igisirikare cya leta ya Kongo. Abavuga neza ko ashobora kuba yarafashwe bugwate ndetse muri operasiyo bo bashobora kuba bafite ishingiro, ariko nanone atari 100% kuko kugeza kuri ubu ngubu namwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo nta kuri bafite. Ariko kandi bikavugwa neza ko n'uyu mugore bari kumwe nawe kugeza kuri ubu ngubu ntabwo barongera kumubona. Ibi rero bigasa nkaho ashobora kuba harakozwe operasiyo ikoranwe ubwenge natwe tutarasobanukirwa. Gusa General Masunzu Pacifique we ubu ngubu ntabwo ari mu mirimo ye, ntabwo ari mu nshingano z'igisirikare cya leta ya Kongo nk'uko bisanzwe. Ibyo benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko ari nabyo biri gutuma igisirikare cya leta ya Kongo gikomeza kugenda gitsindwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aya makuru ntabwo ari akomfurimwa kuko ntabwo biragaragara. 23 yo ntiyabivuga ibingibi, nibigenda bihihwiswa, ariko mu gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abahafi bamwe bakurikiranaga muvomazi y'umugabo bavuga neza ko uko byagenda kose ashobora kuba yaragambaniwe n'incorekeye, ndetse bivugwa neza ko ashobora kuba ari umwe mu bakoranaga na 23. Nibivugwa nanone ntabwo byigeze byemezwa n'uwo ari we wese. Ibi rero turakomeza kubikurikirana tukubwire, ese General Masunzu Pacifique wigize ikinani muri ibi bice ukomeje kurimbura ubwoko bw'abanyamurenge aherereye he muri rusange? Ese ariho cyangwa ntabwo ariho? Ni inkuru zikomeje kugenda zisobanura byinshi cyane kuri uyu mugabo benshi bafata nkaho ari umwe mu bagiye bakora ibikorwa biteye ubwoba n'isoni n'agahinda, ndetse byagiye bigaragara aho abanyamurenge bagiye baribwa bakagaragara bari gutwikwa mu muhanda, ingabo za leta ya Kongo zibazengurutse. Muri make uyu mugabo abenshi bakomeje kwibaza urupfu rwe, dore ko ubwo tugenda dukora inkuru zitandukanye kuri uyu mugabo bigenda bigaragara neza ko abenshi mu by'ukuri batifuza gukomeza kumva ko agihumeka. Ni ibintu rero bikomeje kugenda abivugwa ndetse binagarukaho kuri ubutaka bwa Kongo muri rusange mu mirwano ikomeye cyane ruguze igisirikare cya 23 cyamaze kwimura ibirindiro ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo muri rusange kiri gufatikanya n'abarundi n'abazarendo ndetse n'abandi baturutse imihanda. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kwifata amapfubyi
ku yindi nshuro AFC M23 ndetse ifatikanyije na Twirwaneho bakoze igitendo gikomeye cyane, igihombo gikomeye cyane kuri Tshisekedi n'ingabo ze. Agahinda kamaze kugaragara mu maso y'aba bakuru b'ibihugu, y'aba perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo, bari bafatikanyije mu mugambi mubisha wo kurimbura Minembwe. Ni mu gihe ku munsi w'ejo hakomeje kumvikana ibitero bikomeye cyane ndetse byagaragaraga byagabwaga Minembwe ndetse bigakorwa n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse bafatikanyije n'igisirikare cy'abarundi. Abanyamurenge aho baherereye ku isi hose bakomeje kugenda batabaza banyujije ku mbuga nkoranyambaga berekana neza ko bari kuraswaho urufaya, nyamara nta kigeze gikorwa. Kuri ubu ngubu igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kuzindukiriza ibitero bikomeye cyane muri ibice bya Minembwe, ariko bisa naho Imana ya Minembwe yongeye gutabara. Bivugwa neza ko ari Sukhoi 25 niyo yonyine yari isigaye mu bubiko nyuma y'uko izindi zagiye zihanurwa mu minsi igiye itandukanye. Iyi yari ije kwibasira Minembwe. Bivugwa neza ko iyi yari ifite umugambi wo kurimbura bitewe n'uburemere bw'ibiroketi rekura, ariko birangiye ihanuriwe neza puezero. Abasirikare b'igisirikare cya M23 batanze umusada ukomeye cyane nk'uko bigenda bitangazwa, aho benshi cyane babashije kurokoka iki gitero nyuma y'uko cyari kizanye ubukana buremereye cyane nk'uko byari byamaze kugaragazwa. Kuri ubu ngubu indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 imwe gusa yari isigaye irahanuwe, ndetse M23 yongeye gukomerwa amashyi n'abatuye Minembwe ndetse n'abandi bakurikiranira hafi by'imirwano. Bemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kuva ku munsi w'ejo uyu munsi wari rurangiza, aho bagombaga kuzana iyi ndege y'intambara ikomeye cyane, ndetse babikoze banabigeraho, ariko ntabwo byageze ku ntego kuko M23 yaje kwihanuza roketi ikomeye cyane yarashwe ari imwe gusa, yabashije guhita ikubita hafi na moteri y'indege. Bivugwa neza ko yahise hanuka yikubita neza puezero, aho bose baba babireba. Ibintu rero bihita bitangira kudogera ubwo ngubwo. Biravugwa neza ko amatelefone n'ibyombo byese bitangira gucicikana, igisirikare cya leta ya Kongo kimera nk'igicitse umugongo nyuma y'ibitero bya drone. Twirwaneho hejuru yageragezaga kwirirwa ihangana nabyo, ariko ikagerageza gukora iyo bwabaga, ariko ntibikunde. M23 mu gutanga umusada iwutanze aho rukomeye ndetse aho yari ikenewe cyane. Kugeza kuri ubu abasirikare b'igisirikare cya Twirwaneho bakomeje kugerageza guhagarika ibitero, ariko M23 nayo ikabibafashamo, kuko kugeza kuri ubu ngubu iki gisirikare cya M23 kibashije kongera gukora igitendo karabutaka, aho benshi bongeye kugikomera amashyi nk'uko biri kugenda abigaragara. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya M23 kandi bongeye kugaragaza urwego rudasanzwe, dore ko bakomeje kugenda basobanura neza ko uko ibitero biri kugenda kugeza ubu ari ibintu byapanzwe kurimbura Minembwe, ko igisirikare cya leta ya Kongo cyabiteguye ndetse kikabinoza n'igisirikare cy'u Burundi, ariko bakomeje kugenda bitambikwa na M23. Sukhoi 25 bivugwa neza ko ari imwe mu zari zisigaye, ndetse bivugwa neza ko izindi zagiye zangirika, izagiye zihanuka. Twagiye tubabwira izo nkuru. Kuri ubu haravugwa ko igisirikare cya leta ya Kongo gishobora gutangira kwifashisha amadrone nk'uko cyabikoraga, ariko bitewe n'uko hari akazi amadrone adakora bagatangira kwifashisha Apache helikoptazi. Izi ni kajugujugu z'intambara zisanzwe, zo kuzihanura ni ibintu bisanzwe, ndetse zisa nkaho zitazengereza iki gisirikare cya Twirwaneho na M23 nk'uko izi Sukhoi zabikoraga, kuko izi Apache helikoptazi zo ziba zirimo abasirikare bagenda barasa bareba, ndetse basa naho bari kureba ibiri hasi, ndetse ni zimwe ziba zifite imyanya igera kuri naho abasirikare babiri baba bari ku ruhande rumwe bagenda bareba ibice bari kurasamo. Izi rero ziratinyishwa cyane bitewe n'uko ziba zirimo abantu bafite ubuzima bitandukanye n'iki gisukwa 25 kiba kiza kirimbura no kukirasa bigoye. Ibi rero ntabwo bizaba bigoye ku buryo 23 itahangana nabyo, nyuma yuko ibashije gukura iyi shitani mu nzira neza ibintu bibashije kugenda biba bibi cyane. Abasirikare b'igisirikare cya Twirwaneho barimo barasirimba barabyina intsinzi yari za Minembwe na Mikenke. Ibintu birakomeye cyane mu gihe ab'igisirikare cya leta ya Kongo batekereza neza ko iyi yari backup imwe basigaranye nayo ibashije kuba yakubitirwa mu cyico. Abasirikare rero b'igisirikare cya leta ya Kongo biravugwa neza ko batangije propaganda ikomeye cyane yo gushyira Tshisekedi ku gitutu ngo asubire ku isoko gushaka izindi
indege nibura enye za Sukhoi. Ibi ni ibintu bihenze cyane ndetse bitwara igihe kinini cyane, ariko kandi bikaza kugaragara neza ko izi ngabo za leta ya Kongo mu gihe zidafite izi ndege zo mu bwoko bwa Sukhoi, guhangana ku rugamba bigoye kurusha igihe icyo ari cyo cyose. Ubu tuvugana byamaze kugaragara neza ko Twirwaneho ikomeje kugenda ifatikanyije na M23 bakabasha guhangana ndetse mu buryo busa naho butabagoye, n'ubwo indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ari mbi cyane yakomeje kugenda izengereza iki gisirikare, ariko M23 yagiye yerekana neza ko ishobora gutanga umusada kandi bikagenda neza. Kuri ubu ngubu biravugwa neza ko abadede baturutse hakurya ku butaka bw'u Burundi bakomeje nabo kurira mu myotsi, kuko basaga naho aribo bari kwifashishwa cyane mu bitero binyuze ku butaka, ariko bikaza kuborohera nyuma y'uko yiswe 25 iba yamaze kugenda ikubura ndetse ikura mu nzira. Ibi rero biragaragaza neza ko basa naho bamaze kwifata amapfubyi nyuma y'uko babonye neza ko imipangu yabo yose bapangaga imyinshi itagishobotse. Na 23 n'amadubu barabyina mu gihe abandi hakurya Bujumbura na Kinshasa mo bararira mu myotsi ku buryo bukomeye cyane. Turategereza ibiza kongera kuvugwa nyuma y'uko bivugwa neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo batangiye no gusubira inyuma, nyamara 23 n'ubwo yavuye muri ibi bice benshi bemeza neza ko yari ikwiye kubigarukamo, kuko bisa nkaho iki gisirikare cya leta ya Kongo cyagize ubwoba cyo kwashinga ibirindiro bikomeye cyane nk'uko bigenda bigaragazwa. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ni bake cyane mu bice bya Sange, Kabunambo, Ruvunge ndetse na Plaine de Ruzizi, basa naho bafite ubwoba ko 23 ishobora kuzikaho abacucumira ndetse yahategeye imitego, aho guhagaragara abawazarendo nibo bagerageza kwirirwa birukanka nk'uko bigenda bigaragara. 23 kandi mu bice yamaze gushingamo ibirindiro ntibibuza gutanga umusada kuri Twirwaneho, kuko baba bagerageza kurinda umutekano ubuzima bw'aba banyamurenge bakomeje kuraswaho amakompura mu buryo buteye isoni n'agahinda. Ibintu ntabwo byoroshye cyane ku rugamba ku butaka bwa Kongo kugeza kuri ubu ngubu. Nambushi ikomeye cyane yongeye kuba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imiborogo, ni amarira, ni agahinda, ni imirambo y'abasoda n'abasirikare ba leta ya Kongo. Ni iki mu by'ukuri kihishe inyuma y'ibi bitero bikomeye cyane bikomeje kuba twakita ko ari nkambushi cyangwa se bari kugwa mu mitego ikomeye cyane ya M23? Reka mbanze nkubwire uko bigenze naho bibereye. Mu by'ukuri ahise M23 iteza mbushi ikomeye cyane imodoka 6 z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni wumva gutyo wumve nyine ko harimo n'abarundi kubatandukanya kuri ubu bisa naho bigoye. Ni 50-50, abarundi niba ari 200 n'abasirikare ba leta ya Kongo bari kugaragara ari 200, maze wazarendo zikiyongeraho mu bitero nuko bari kubipanga, kuko bamaze gusa naho bumva ko akazi kaboroheye. Aha rero hari umuhanda mugari uturuka mu bice bya Uvira, no kuvuga ibice 23 yarekuye byose. Uyu muhanda ukaza za Sange, umuhanda ugakomeza ukerekeza mu bice bitandukanye ugera za Kamanyura werekeza za Bukavu. Aha rero niho habereye ibi bitendo. M23 yavuye mu bice iragenda yigira inyuma, ariko nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugenda kigerageza kuba cyakontorora ibice M23 yavuyemo ngo bamenye aho bashyira ibirindiro, bamenye naho umwanzi ari mu birometero runaka. Ibi rero nibyo bitabagendekeye neza. M23 yabakubise hadi tanka nta mikino. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, abarundi, bisa nkaho bagowe ku buryo bukomeye cyane. Ubundi busanzwe iyo abasirikare bari kwa advancinga bagura ibikorwa baba bafite itsinda rikomeye cyane riba ryagiye imbere ry'abakomando kugira ngo baze kugenda batanga sinyare ku bari inyuma niba hari icyago cyangwa niba ibintu ari amahoro. Ibi rero ku basirikare ba leta ya Kongo bisa naho bitabakundiye, kuko bumvaga neza ko inzira ari nyabagendwa, ntabwo bigeze bashyiraho ingenza imbere. Baje kwisanga batunguwe bagikata ikorosi bagwa muri M23 yasaga naho yabiteguye. Suko barekuraho amakompura, ibimodoka bimwe birenga umuhanda, abasirikare barapfa cyane, abandi baraswa, ibikoresho byinshi cyane byahafatiwe. Abasirikare b'abarundi bivugwa neza ko bamwe bamanitse amaboko bahita bemera kwihama M23 mu buryo butunguranye, nuko ibimodoka by'intambara bimwe birashya, umuhanda wahisushyirwamo akabariyeri kugira ngo iyi mirambi banze kurwe mu muhanda, kuko hagaragara abasirikare benshi cyane bacitse imitwe. Nagahinda gakomeye cyane kongera kwakira inkuru i Bujumbura ndetse n'i Kinshasa. Bari bazi ko ibintu byabaye amahoro nta mirwano
hano Amerika yabahesheje ikuzo maze baza kuba boroherezwa uru rugamba. Nyamara bisa nkaho uko babitekereza atari ko bimeze, kuko mu 23 yagiye inyuma y'ibice yahozemo, ariko ingamba zayo ntizahagaze. Yirinze kwinjirirwa n'izi ngabo ndetse zihanayihanukiriye, ku buryo benshi bavuga neza ko kongera gufata abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ukababwira kugaruka muri ibi bice bisa naho ari ukubagora no kubagerageza, kuko inshuro ya kabiri birongeye birabaye, ndetse n'agahinda gakomeye cyane kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo. Abasirikare benshi cyane rero baba 23 bahise bagera kuri ibi birindiro bishya bashyize hano baza kureba n'iki gitendo kimaze gukorwa. Hafashwe amafoto n'amashusho bigaragaza ibyabaye, gusa abaturage ntabwo bari bemerewe kuhagera bitewe nuko hasaga n'ahari ibitewe ubwoba, ndetse no muri izi modoka zabo batekerezaga neza ko hashobora kuba harimo ibiturika byaza guturikana abaturage. Nyamara hagaragayemo ibikoresho bimwe na bimwe byifashishwa n'abasirikare ku modoka zitahiye, bisa nko mu 23 yahise ibyigarurira, ndetse hafashwe n'imodoka ebyiri. Ibintu ubundi bidasanzwe ko abasirikare bamburwa ibikoresho kugeza no ku modoka, ibintu bigaragaza igisirikare cya leta ya Kongo mu bijyanye no kuba cyari cyakoze koruteje nabi ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana rero biravugwa neza ko igisirikare cya Twirwaneho nacyo gikomeje kwa advancinga gikubita, bisa nkaho ahubwo bamaze gushyira izi ngabo za leta ya Kongo hagati, ndetse bamaze kugenda bazikaba, ndetse aho benshi bavuga neza ko ibice bitandukanye igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kwinjiramo cyatangiye guhuriramo n'ibibazo bikomeye cyane n'ibitero bya Twirwaneho. Benshi baremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo no kuba cyafata ibice 23 yavuyemo ngo kibikontorore biri kubagora ku buryo bukomeye cyane, ndetse benshi bakagaragaza neza ko izi ngabo zitari butsinde urugamba niba no gufata aho ingabo zavuye bari kuhategerwa ndetse bakahagwa, ndetse bigaragara neza ko abaturage nabo basa naho batishimiye iki gisirikare, bakomeje kugenda bagitega imitego. Ninde wahaye abaturage imbunda mu by'ukuri, aho benshi bemeza neza ko iki gice 23 yavuyemo hagaragara abaturage bafite imbunda, benshi bakemeza neza ko ari izagiye zamburwa Wazalendo nyuma y'imirwano ikomeye cyane yahuje abaturage na Wazalendo. Abaturage banakoreshaga zimwe mu ntwaro gakondo, ngira ngo iyi nkuru twayibagejejeho. Ibintu rero bikomeje kugenda bituma igisirikare cya leta ya Kongo kitisanzura ngo gikabe gifata ibi bice nyine cyamaze kuba nk'ikigabiwe, kuko mu 23 yamaze kugenda ibivamo. Rero ndakubwira inkuru ikomeye cyane ko Kinshasa n'i Bujumbura telefone ziracicikana ibyombo. Reka sinakubwira igikuba gisa naho cyacitse bitewe nuko abasirikare ba leta ya Kongo bamaze kuvuga neza ko uru rugamba uko rwatekerezwaga atari ko ruri kugenda, ndetse ibi bisa nkaho ababahaye itegeko ryo kubohereza kujya guhangana muri ibi bice aribo batangiye gushyirwaho ibyaha rikomeye cyane. Ntibapanze uko biza kugenda, kuko bumvaga neza ko ibintu ari amahoro, nyamara baza gutungurwa bisanze barenze umurongo ntarengwa. 23 rero si ukubacucuma. Ubu biravugwa neza ko imirambo yabo ikiri muri ibi bice, kuko abarokotse ntabwo bari gushobora gukura izi mayiti muri iyi mihanda bitewe nuko ni ibirometero binini cyane, ndetse benshi bemeza neza ko abarokotse muri iki gice kongera kugera hari ingabo zabo bigoye cyane, ku buryo nabo bashobora kutagerayo bitewe na 23 iri muri ibi bice, uretse kuza gukuramo imyenda ya gisirikare, dore ko imbunda zo batashoboraga kuzicikana maze bakaza kwigira abaturage nicyo gishoboka, mu gihe abaturage bataza kubavumbura. Nubwo bigoye kuko abaturage baba bamaze kubabona kare, ndetse bagenda babahinduru imihanda yose. Nagahinda gakomeye cyane mu gisirikare cya FDLR, naho bongeye kuba bakubitwa inshuro, ndetse bivuga neza ko ibyabaye hano muri ibi bice 23 yatangiye mu isomo nabo byabagezeho. Ubu tuvugana rero na marira n'agahinda, ni ibiriyo, ni mayiti zandagaye n'abafashwe ari bazima mu bice 23 kontura, naho hatangiye kubera ibitendo karahabutaka. Inkuru zigezweho zemeza neza ko umutwe wa FC 23 ushobora kuba wakinnye amayira akomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse n'abakomezaga kuwubwira ngo uve muri ibi bice. Inkuru zigaragaza neza ko iki gisirikare cya FC 23 nyuma yo kuva mu bice bitandukanye cyamaze gukora tombe mu bindi bice muri teritwari ya Karehe. Neza ibintu byakomeye, abasirikare b'igisirikare cya 23 bagaragaye barwana urugamba rukomeye cyane, dore ko
bamaze kwigarurira imijyi ibiri yo muri teritwari ya Karehe neza byagaragaye. Amakuru akavuga neza ko ibice bitandukanye bya Warikare ndetse na Kisangani, ibice byose M23 isa naho yamaze kubyataga ku buryo bukomeye cyane, rimwe rasekurana na FDLR ribazwa muri ibi bice. Aho benshi cyane bavuga neza ko M23 agakino gakomeye cyane yakinnye izi ngabo za leta ya Kongo, bisa naho yazohereje muri iki kibaya zibwira ko zatsinze urugamba maze razizenguruka yita yataka ibindi bice. Tombe zamaze kuba zigira kuri ebyiri, abasirikare b'intare za Sarambwe mo barabyinira mu kirere, ndetse bisa nkaho ari umugambi bari bateguye. Benshi baribaza uko M23 iri kubigenza ndetse n'ikigamije, ariko benshi bamaze kumenya umuvuno w'izi ntare za Sarambwe inyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo, abarundi ndetse n'abandi bari baraje gutanga umusada barunze imbaraga zikomeye cyane mu mujyi wa Uvira ndetse n'inkengero zawo. Ibi bikaza kuba bigaragara nkaho bafashe ko M23 uyu mujyi ari wo iri gutagetinga ndetse ko ari wo irambirijeho. Nyamara M23 kuva muri ibice bisa nkaho ari agakino gakomeye cyane. Benshi mu basesenguzi ba politiki nyafurika by'umwihariko muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kuvuga neza ko igisirikare cya AFC M23 ibi gishobora kuba cyabikoze atari uko ari igitutu gikomeye cyane, ahubwo biba bikoze kugira ngo baze kushuka boshyize ingabo za leta ya Kongo zari zaramaze kuzuza imbaraga muri ibi bice, maze zihite zijya muri ibice M23 yarekuye, dore ko ari ibice binini cyane, maze nizimara kubikwiragiramo M23 nayo ihite yadivansinga mu bindi bice aho imbaraga ari nkeya, ndetse n'ibice byerekeza mu zindi ntara. Ibi rero byamaze kugaragara neza ko M23 yabaye nk'ibakinnye umutwe ukomeye cyane. Ubu tuvugane yamaze gukora za Tombe hariya za Karehe neza, ibintu birakomeye. Za Warikare na Kisangani amasasa aravuze ubuhuha, FDLR irakubitwa nk'utwana. Ibisa nkaho imbaraga z'abasirikare ba leta ya Kongo zatatanye nyuma y'uko M23 itangiye kwatakira ibice bitandukanye. Ingabo za leta ya Kongo zaryohewe no kubyina igiswa n'intsinzi, ariko mu by'ukuri atari yo, kuko ubu tuvugana abawazarendo FARDC n'abarundi baragaragara mu bice M23 yavuyemo ari benshi cyane, bagaragaza ko babyishimiye kandi bavuga neza ko bari bo barashema M23 nk'uko bakomeza kugenda babivuga. Ibi kandi byabaye ku manywa y'ihangu M23 iva muri ibi bice ikabikora mu bice bigiye bitandukanye, ariko benshi barishimira ngo ko kuba bamaze kuba bigarurira ibi bice, kandi bigaragara neza ko ari ibice M23 yabateze, kuko hakomeje kugenda hagwa bamwe mu basirikare b'iki gisirikare cya leta ya Kongo nk'uko amakuru abitangaza. Umurongo wa telefone n'abaturage baherereye mu biriya bice M23 yarekuye baremeza neza ko M23 nubwo yahavuye izi ngabo zihari zifite akavuyo kenshi cyane. Ibyo abaturage bavuga neza ko ari ukubateza umutekano muke, babajijwe ku bijyanye n'abaturage bafite intwaro ndetse bagaragaye bafite imbunda, dore ko ari benshi cyane, hafi buri rugo rufite intwaro. Ibi rero byateje ikibazo gikomeye cyane ku basirikare bigaruriye umujyi. Kuba wacunga abaturage batakwishimiye bafite intwaro, niho hari kumvikana amasasu menshi cyane, abaturage barasana n'izi ngabo. Ibyo benshi bavuga neza ko harimo M23 nawe yabishyizemo uruhare rukomeye cyane kugira ngo izi ngabo nazo zize kugorwa muri ibice zitaza kwinjira nk'izinjira muri salo. Kandi M23 benshi bemeza neza ko ibice bitandukanye kinabarizwamo, nubwo hakomeje kugenda hagaragara inkuru zivuga neza ko M23 yamaze kwishingira ibindi birindira ahandi, ariko bemeza neza ko itigeze ishira muri plene ndetse n'inkengero zaho. Hakomeje gukorwa inkuru zemeza neza ko M23 ibice bitandukanye yasohotsemo rero hakirimo abo twakita nko ari nk'abatasi bayo ndetse n'abagiye basigara bareba uko ibintu biri kugenda. Nubwo benshi cyane bari kubuhuza n'abaturage bahawe intwaro, ariko M23 benshi bemeza neza ko itagiva mu bice ngo ishireyo, dore ko ari n'abavuga neza ko no mu mujyi wa Uvira gifitemo abasirikare babiyambariye civile basa n'abaturage, dore ko utanabitandukanya, ariko bagatanga ikuru kurindi muvomo yari yose y'ingabo ndetse n'ibikoresho bari kuzana. Ibi byose M23 bibikontorora ndetse ibishyira muri raporo, icyatumye ireka uyu mujyi ndetse n'ahandi ikaza gufata umwanzuro wo kwigira za Karehe, ndetse aho yatangiye gukora tombitsi kamiye babaje ku buryo bukomeye cyane. FDLR imwe mu mitwe ikomeye cyane ifatikanya n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu ngubu harumvikana induru nyinshi mu bice
bitandukanye. Amasasu ni menshi, byo ni ibisanzwe nyuma y'uko M23 ifashe uno mwanzuro. Bisa nkaho hari ibice bishya byari bisanzwemo umutuzo uretse ubusahuzi n'ibindi. M23 rero iri gukora tombe kugira ngo yongere kuhigarurira. Ibi rero nibyo biri kugora izi ngabo za leta ya Kongo gutatanya imbaraga. M23 yo yabikoze yabipanze, bisa nkaho biri kubagora maze bagafata ibice bagatakaza ibindi. Ibisa nkaho ari zero wake cyangwa se kuruhira ubusa, kuko M23 yo ntigeze ihagarika urugamba n'ibitero ku ngabo za FDL ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Amakuru agezweho none yemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye kuri iyi nshuro gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya AFC M23 gifatikanyije na Twirwaneho. Hagaragaye abasirikare b'abarundi birukanka amasigamana, dore ko benshi bamaze no kugaragaza neza ko nta gahunda yo kongera gusubira kuri frontline bafite, nyuma yo kwamenyekanya amakuru ko aba basirikare b'abarundi bari kwitegura ikimeze nk'ari igitero gikomeye cyane ariko bari kujyamo batabishaka. Ni ibitero byari byateguwe byo kugaba ibitero bikomeye cyane hano mu birindiro bya Twirwaneho, hariya neza mu birometero hafi 2 uturutse Puezero. Amakuru akavuga neza ko benshi mu basirikare b'igisirikare cy'abarundi bari bafosinzwe cyangwa se bahatirijwe kujya muri uru rugamba. Abarundi bavugaga neza ko batari tayari bitewe n'ibyamaze ko babaho ku munsi w'ejo, ndetse basabaga akanya ko kwisuganya ndetse no kwitegura urugamba. Ibi ntibyakunzwe. Ibi rero bitumye abarundi bahita bahambira utwabo. Bagaragaye bava mu makampu abiri agiye atandukanye, ntibiramenyekana aho berekeje, ariko bisa nk'aho abarundi bamaze kwivumbura ndetse bava ku mirongo y'imbere ku rugamba bitewe n'uko bavuga neza ko bari gukoreshwa nk'imashini cyangwa se nk'ibimasa. Ibyo bo bavuga neza ko bikururira kutagira umusaruro. Abasirikare b'u Burundi batunguwe ku buryo bukomeye cyane nyuma y'uko bahatirijwe kongera kugaba ibitero bitandukanye mu bice bya Minembwe, nyamara ku munsi w'ejo baratewe n'igisirikare cya Twirwaneho ndetse na M23 bakabica ndetse bakaza kugaragaza n'abafatiwe ku rugamba. Ibi rero byatumye abarundi bagaragaza neza ko bakeneye akanya ko kwisuganya no kwitegura, ndetse ko no mu mutwe batameze neza bitewe na bagenzi babo bongeye kwicwa ku munsi w'ejo nyuma y'uko bari mu mirwano ikomeye cyane. Nanone igitero bari boherejwemo n'ingabo zibategeka ndetse aho baba bafatanya n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Kuri ubu rero aba Barundi ntabwo bemeye gusubira kuri frontline, ndetse bagaragaye bafata bimwe mu bikapu byabo bava mu birindiro bimwe na bimwe. Abasirikare biganjemo abasirikare b'amapeti mato y'abasa naho bamaze kwigumura ku buryo bukomeye cyane, ibishobora kuza kugira ingaruka ku gisoda cy'u Burundi, ndetse ibishobora kuza gutuma abasirikare batwirwanaho ndetse na M23 bakomeza kuba bashyiraho defense zikomeye cyane nk'uko bigenda bigaragara. Abasirikare b'igisirikare cya M23 ntabwo bakigaruka mu bice barekuye cyane, uretse kugerageza kuburizamwe ibitero bigerageza kubarasaho ndetse no kubagabaho ibitero nk'uko n'ubu bigenze. Abarundi bagaragaye birukanka ndetse nyuma y'uko bari bapanze kwimuka ndetse bakava muri ibi bice, ibirindiro byabo kampu zigera kuri 2 zose. Abarundi bagaragaye batonze umurongo muremure cyane, abivugwa neza ko ari mu buryo bwo kwigumura ndetse barekuye uduce bari bafite. Twirwaneho igahita itwataka ndetse igahita ihakaba. Abarundi baragaragaza neza ko bari gukoreshwa nk'ibimasa cyangwa se nk'amapunda. Ibi rero bikaza gutuma aho gukoreshwa nk'imashini ngo bagenza babo bari gupfa umunsi ku munsi. Umunaniro ni mwinshi cyane, ntibaherutse gukora remplacement ngo baze gusimbuza bamwe baze, ndetse nk'uko bigenda bikorwa. Ibi rero byatumye abarundi baza kurakara cyane nyuma yo kutaza gukorerwa mu ngata na bagenzi babo. Bavuga ko barwanya urugamba igihe kinini cyane, ndetse ibyo benshi cyane bagaragaza neza ko abarundi basa n'abagurishijwe. Igituma abasirikare b'u Burundi batongera koherezwa abashya baza gusimbura abasanzwe ndetse ngo bajye bakora bamwe baruhuke. Ibi rero nibyo bigaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuba igitutu cyagiye kivugwa yashyizweho n'abakuru b'ingabo byo gukomeza kohereza abasirikare muri uru rugamba bagomeza kugenda bahatikirira yabigabanya, ndetse ibi kandi ntabwo yigeze abyumva. Hakomeje kumushyirwaho igitutu na Etat Major, biza kurangira afashe uyu mwanzuro kugabanya abasirikare. Rero abarundi bari kuri ubutaka bisa nkaho bo bari kunanizwa ku mugani, ndetse bisa nkaho bari kugorwa n'uru rugamba, aho bari guhangana na M23 ndetse n'amadubu mu gihe bavuga ko batabaruhutse. Bagaragaza neza ko gutakaza abasirikare bya hato na hato byose bituruka ku munaniro ndetse n'ibibazo bakomeje kugenda bahuriramo nabyo kuri uru rugamba, aho ntabo kuba
kubaha ubufasha butandukanye, kandi mu by'ukuri baba bari kumwe n'ingabo za leta ya Kongo, ariko bitewe n'imibare bavuganye na Tshisekedi, hari imibare y'abarundi igomba kuboneka ku mirongo y'imbere uko byagenda kose. Nyamara abasirikare b'igisirikare cya Kongo nabo bakomeje kugenda bagaragaza intege nkeya, icyatumye abarundi baza no gucika intege. Benshi bashingira kuri iki ngiki ari ukwemeza neza ko igisirikare cya Kongo nacyo kitababanira ndetse gikomeza kugenda kibatenguha mu byo baba bapanze. Wazarendo kuziringira zo bisa naho atari ibintu byiza, kuko nubwo ngubwo zo ziba zirukanse mbere nyuma y'uko amasasu menshi cyane abatangiye kuvuga. Aba wazarendo akenshi bagaragara bakizwa n'amaguru birukanka amasigamana. Ni igisirikare rero cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda gitakaza imbaraga, by'umwihariko n'abaje kugifasha bisa nkaho bari kugaragaza intege nkeya mu bice bigiye bitandukanye. Kugeza kuri ubu rero ibiturika biracyumvikana, ariko abarundi bo basa n'abamaze kubangira amaguru ingata ndetse bigendeye kare cyane. Ibyo benshi bagaragaza neza ko aba barundi ibyo bari kuvuga bari mu kuri, kuko leta yabo isa n'iyamaze kubagurisha ndetse yabatanze ku kiranguzo nk'uko benshi bakomeje kugenda bakoresha iyi mvugo. Perezida w'u Burundi rero yarakaniwe ndetse kohereza abandi basirikare ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo asa naho yabibujijwe, ndetse nabo bayoborana iki gihugu by'umwihariko mu nzego za gisirikare, ibiri gutuma abari ku butaka bw'u Burundi batongera kwambuka, maze abari ku butaka bwa Kongo bagakoreshwa nk'ibifaru. Ingabo za leta ya Kongo nazo zirahari ni nyinshi, ariko bitewe n'amasezerano Tshisekedi yagiranye na perezida w'u Burundi, bisa nkaho hari abasirikare b'abarundi baba bagomba kugaragara muri buri gitero ndetse na buri gikorwa cyose gikozwe bitewe n'ibyapanzwe. Abarundi aha niho bahera bavuga neza ko rero bo bamaze gusa n'abagurishwa. Bagaragaye rero bagenda basa n'abavuye mu rugamba burundu, bivumbura cyane ndetse ibikapu ndetse n'intwaro zabo, uretse bimwe mu bikoresho bagiye basiga batashoboraga kwimukana nyuma y'uko bari basabwe kongera kugaba igitero mu Mikenke ndetse n'ahandi na Minembwe. Biza kurangira bavuze neza ko bakeneye akanya gatoya ko kwisuganya no kuruhuka bitewe n'ibyababayeho ku munsi w'ejo. Inkuru ziragaragaza neza ko kugeza kuri ubu rero abarundi bamaze gusa naho batakigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, ibyatumye rero na wazarendo zisubirira inyuma maze twirwaneho amadubu ndetse na mama 23 bagahita bakaba badivansinga ibice. Rero mama 23 byavuyemo mu by'ukuri wavuga neza ko nta gisirikare gikomeye kirashyirwa, kuko bisa naho uko bigaragara abasoda b'u Burundi bagombaga kuzajya muri ibi bice nabo bataraza. Ibigaragara haragaragara wazarendo ndetse n'abasirikare bake b'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko mu gihe haba hagize uhagaba igitero rwose bigaragara neza ko nta byamutangira bitewe n'uko nta defense zikomeye z'abasirikare ba leta ya Kongo bahari. N'amakuru agezweho none akomeje kugenda acicikana mu binyamakuru rutura, ndetse akomeje kugenda avugwa agaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongeye guhomba intwaro nini z'intambara nk'uko amakuru abigaragaza. Ni ibifaru bigera kuri 3 bivugwa neza ko byigaruriwe na mama 23 izi tanka kandi z'intambara zafashwe mu buryo benshi cyane bakomeje kwibazaho nyuma y'imirwano ikomeye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo nyuma yo kongera gusatura bakindirira Mikenke, ndetse bivugwa neza ko bari bagiye guhagarara hafi na Poezero bagatangira gusheringa ibibombe, noneho birasuye ku butaka bari kurasa ku buryo bukomeye cyane imihana itandukanye irinzwe n'abanyamurenge. Izi ngabo za twirwaneho ariko ntabwo byabagendekeye neza kuko babashije kwitambikwa. mama 23 na twirwaneho bakoze akazi gakomeye cyane ko kongera kurokora ubuzima bw'abanyamurenge. Uribaza ngo byagenze bite kugeza ubwo mama 23 na batwirwaneho abasirikare b'abanyamurenge babashije gusubiza inyuma ibi bitero byaje gutuma benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo birukanka amasigamana bagasiga bimwe mu bikoresho byabo, ibyo benshi bafashe nkaho ari ubugwari. Ibi ndabikubwira kandi ndakubwira ibindi bikoresho bitari zitanka byabashije gufatirwa muri ibice n'abasirikare bahaguye, kuko hagaragaye impfu z'abasirikare ku ruhande rw'ingabo za Kongo benshi cyane. Ariko kandi ndanakubwira neza ko General Sultan Makenga umugaba mukuru w'ingabo za AFC 23 yongeye kugaragaza ko ingamba ndetse n'intego zabo zitigeze zihindukana gatoya, kuko uduce barekuye ni duto cyane ugereranyije n'ibice bafite, ndetse yerekana neza ko gahunda ari imwe ari Kinshasa gukuraho leta wajinga nk'uko akomeje kugenda bivuga. Ibi nabyo ndabikubwira. mama 23 yongeye gusubira mu mujyo wayo mudu ni nziza, ndetse nyuma y'uko yavuye mu ibice bya Sange, Bijombo, Kabunambo n'ahandi na Plaine d'Or zizi, nta kigeze kibuza izi ngabo
gukomeza ibikorwa byazo. Ikaze rero nkubwire izi nkuru mpere ku iyi nkuru ikomeye cyane y'ibifaru by'igisirikare cya leta ya Kongo byamaze kwibikwaho na M23 n'amadubu nyuma y'uko bari bakomeje kugenda bagaba ibitero mu bice bya Minembwe. Ni inkuru ikomeye cyane, ikaba inkuru igezweho, ariko inkuru ikomeje kugenda itera benshi cyane ubwoba no kwibaza byinshi cyane. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza kuri ubu bararira yo kwarika nyuma yo guhura n'ibizazane bikomeye cyane. Benshi mu basirikare b'iki gisirikare bongeye kwifata amapfubyi nyuma y'uko AFC M23 Alliance Fleuve Congo ibambuye ibikoresho hano neza hafi na Mikenke, neza wenda kugera za Puezero, aho imirwano ikomeye cyane yabereye. Abasirikare batwirwaneho bafatikanyije na M23 bivugwa neza ko ibi babikoze mu rwego rw'uko aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari bamaze kunoza umugambi w'ibitero bikomeye cyane, noneho byari biri kunyura ku butaka byerekeza muri ibi bice. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kwirukanka amasigamana, aho basize ibifaru bigera kuri 3 nk'uko byagiye bigaragara, ndetse ibi byahise byigarurirwa n'igisirikare cya AFC M23 bahita banashinga ibirindiro muri ibi bice. Ni amakuru agaragaza neza ko hari hateguye igitero kinyuze ku butaka, noneho nyuma y'amadrone n'ibindi bitero byanyuraga mu kirere byoherejwe na Tshisekedi ndetse na perezida w'u Burundi bashakaga kurimbura ibi bice bya Minembwe ndetse n'iyi mihana yose, ariko Imana igakinga akaboko bifashijwemo na twirwaneho na M23. Kuri ubu amakuru aravuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyamaze gutegura ibitero binyuze ku butaka byinshi cyane. Ibitero byari bigamije kuba byahungabanya umutekano w'abaturage nk'uko wagira ngo niyo ntego, ariko byari ibitero nanone bigamije gusenya ibirindiro by'izi ngabo za twirwaneho biherereye mwabiriya bice. Ibi rero ntabwo byabagendekeye neza kuko baje gucanwaho umuriro birangira basa naho bazengurutswe, icyabatewe ubwoba no gukomeza kugenda abirukanka amasigamana. Benshi bavuga neza ko izi ngabo z'u Burundi zongeye gutakaza ibi bikoresho ku maherere. Rwari urufaya rw'amasasu menshi cyane yavugaga M23 yongeye gufasha amadubu basubira mu byo bakoze inshuro irenze imwe, kwambura igisirikare cya leta ya Kongo izi ntwaro. Ubundi busanzwe abasirikare ba leta ya Kongo iyo babonaga bugarijwe ntaho guhungira bafite ndetse ngo babe bahungana n'ibikoresho byabo, bafataga intwaro ntoya ibi bifaru bagasiga babitwitse. Kuri ubu nta gahenge bigeze babona ngo babone nuko batwika izi ntwaro kugira ngo zitifashishwa n'umwanzi wabo. Byarangiye M23 zibitseho ibintu benshi bagaragaza neza ko M23 iri guhana yihanukiriye. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kuvuga neza ko M23 ngo isa naho ntaho yagiye, ahubwo yongereye imbaraga. Nyamara M23 byo icyo yasabwe no kuva mu bice kandi yarabikoze. Nta bindi biciri kwigarurira uretse ibitero ikomeje kugenda ikora byo kwirwanaho, kubera ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bo bakomeje kugenda bakomeza umugambi wabo, dore ko bumvaga neza ko bazahita birukankana M23 paka ngo za Bukavu bakigarurira ya migi. Nyamara harimo urugendo ndetse biracyanagoye kugeza kuri ubu. Gusa avugwa ingabo z'abarundi zikomeje koherwa kuri ubutaka, ahiganjemo ngo abakomando bagomba gutangira ama operasiyo akomeye cyane ngo yo gufata umujyi wa Bukavu. Nyamara ibyo bagenzi babo bari guhura nabyo twakomeje kugenda tubibabwira. Ni ibintu bikomeje cyane kuba ingaruka uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi benshi bibaza impamvu aribo bari guhura n'uruva gusenya kurusha undi uwo ari we wese. Gusa benshi banagaragaza neza ko n'igisirikare cya leta ya Kongo kitorohewe. Ibitero bikomeye cyane byongeye kubakoraho nyuma yo gutakaza izi ntwaro, hanaguye abasirikare batari bake nk'uko biri kugenda bigaragazwa. Nanone ni inkuru zisobanura byinshi cyane, ariko ndakubwira neza ko General Sultan Makenga none yamaze kongera guca iteka, yongeye gutangaza amagambo akomeye cyane, aho benshi bagaragaza neza ko ari amagambo yo kwihimura ndetse amagambo agaragaza imipango ifitwe na M23 nk'uko bitangazwa. M23 nyuma yo kuva mu bice nababwiye, ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo nyine hariya hafi na Plaine de Ruzizi, yongeye kugaragaza neza ko nta kigeze gihindura imigambi yabo. Ntabwo bigeze bahindura icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyatuma bareka intego zabo. Yagaragaje neza ko gahunda ari ukugikinca asaba gakuraho leta ya Wajinga, kandi koko ibisubwambira bivuze ni mu gihe M23 ikomeje kuba isatira ibindi bice bitandukanye bishya. Ahari naho benshi bavugira neza ko Tshisekedi ashobora kuzisanga M23 yageze muri area ishobora gutangira kurekura Maroc
roketi Kinshasa, aho benshi bamusaba ko yakabaye yumva icyo asabwa maze akagikurikiza kuko bisa naho bitoroshye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bavuga neza ko badahabwa ibyangombwa nkenerwa, nyamara n'ibyo bahabwa birengagiza neza ko bagomba kugenda babyamburwa na M23 nk'uko byagenze kuri ibi bifaru bigera kuri 3 bigiye kujya bibarasa kandi mu by'ukuri ibyari ibyabo. Amakuru agezweho akomeye cyane yongeye kugaragaza abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri bari kurira batakamba basaba M23 kubakiriramo imbabazi ndetse bitewe n'uko bari bamaze gucakirirwa ku rugamba. N'amashusho yateye benshi cyane emotion no kwibaza ku kijyanye n'abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kugenda boherezwa mu mirwano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu haragaragara abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi nyuma y'uko bakomeje kugaba ibitero bitandukanye mu bice bya Minembwe bagerageza kurimbura abanyamurenge, bakabikora umunsi ku munsi barekura amakompura n'amarokete biremereye cyane ndetse n'urusasu ruvuza ubuhuha, aho drone zikomeza kugenda zibasira ibi bice. Aba kandi bagafatanya n'igisirikare cya leta ya Kongo. Kuri ubu rero benshi batangiye guca ya migani ngo na nyina wunda byara umuhungu. Aba bongeye gucakirwa na M23 nyuma y'uko yaje kuba yatabara nk'uko bitangazwa. N'amakuru avuga neza ko M23 yafasha abasirikare b'Abarundi ndetse yabafashe nyuma y'imirwano ikomeye cyane maze baza kurenga ibice bisanzwe bikontororwa n'izi ngabo zabo, kuko bari bazi ko M23 nyuma yo kuva muri ibice udashobora kongera kuyibona hafi aho, nyamara ntibyabahiriye. Ibi rero byatumye M23 ifata abasirikare b'u Burundi bari bapfukamye nk'uko byagaragaye, ndetse intwaro zabo bamaze kuzirambika hasi ndetse bamanitse amaboko. Bisa nkaho bahisemo guhitamo inzira yo kumanika amaboko kuko babonaga ko bugarijwe. Mu gahinda kenshi basobanuye byinshi cyane ku bijyanye n'uko boherezwa muri aka kazi ko kuza kurwana ku butaka bwa leta ya Kongo, ndetse bahishura byinshi cyane mu mipangu baba bahawe iri gupangwa na Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ibi nibyo ngiye kukunyuriramo, uraza kumva byinshi cyane mu mabanga ari imbere yamaze kumenywa n'aba basirikare, ndetse urumva amagambo y'agahinda gakomeye cyane bakomeje kugenda bavuga basa n'abasaba M23 imbabazi, nyamara M23 yababwiye neza ko atari bonyine ifite n'abandi bakubye inshuro 100 abangaba bafashwe uyu munsi. Ni ibintu biteye ubwoba, ndetse benshi bakomeje kuvuga neza ko M23 iri kubanyuzaho akanyafu gakomeye cyane muri iyi minsi, wenda byagabanya igitutu ku banyamurenge bakomeje kurimburwa bakigaragambya amahanga yose, nyamara bikaba iby'ubusa. Ibi ndaje mbikubwire, ndanakubwira nanone igikomeye cyane cyongeye kuba i Kinshasa mu murwa mukuru w'igihugu cya Kongo. I Kinshasa hongeye kubera inama y'igitaraganya Etat Major, aho bivugwa neza ko Tshisekedi nawe batangiye kumugera amajanja. Hari abatifuza ko yahindura itegeko nshinga, ibi ndabikubwira, ndetse bashaka kuba bamutembagaza cyangwa se bamuhirika ku butegetsi nyuma y'uko abagerageje guhindura itegeko nshinga kugira ngo abone uko yongera kwiyamamaza. Tshisekedi kandi afite amanyanga menshi, aho ashaka ko amatora atazaba yitwaje ko intambara ngo iri mu gihugu cye, nyamara mu by'ukuri benshi bemeza ko ari urwitwazo kuko ibice biri kuberamo intambara n'ubundi ajya gutorwa yari irimo. Ndakubwira neza ko rero ngiye kugeza hizi nkuru, reka duhere kuri iyi nkuru ikomeye cyane y'abasirikare b'u Burundi. Ni inkuru igaragaza abasirikare b'u Burundi mu gahinda gakomeye cyane bafatiwe ku rugamba na M23 bongeye gutakamba. Aba basirikare kandi basobanuye neza ko bo kuza kuri ubutaka bwa Kongo atari imipangu, kuko bavuga ko boherejwe kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nka oda batagombaga kuba bahakana. Mu magambo akomeye cyane yuje amarangamutima menshi, abasirikare bafashwe na M23, aba n'abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri bari bakomeje kugaba ibitero Mikenke ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo bafatikanyije mu bice by'abanyamurenge, ndetse bakomeza kugaba ibitero biremereye cyane ku ngabo za MRDP twirwana haya madubu arwana ku banyamurenge. Mu gahinda kenshi n'ikiniga bagize bati twebwe twaje kuri ubu butaka, ariko twaje tutari umutwe w'iterabwoba. Ati twaje mu buryo twoherejwe n'igihugu cyacu, kandi mu gisirikare ntawe usuzugura inshingano, naho bakohereza mu kuzimu wajyayo. Twisanze muri iyi ntambara tubona iturenze n'ubushobozi, ariko nta mahitamo twari dufite. None birangiye bitagenze neza, turafashwe. Tuzi neza ko atari natwe twenyine twafatiwe muri uru rugamba, ariko na bagenzi bacu baguye kuri uru rugamba bari abantu. Ntacyo kurenzaho dufite, gusa turasaba imbabazi tubabwira neza ko natwe twisanze hano, nyamara
ku mpamvu tutazi. Umugambi wacu wari uwo kuba twagerageza kurasa M23 aribo mwebwe, kandi twarabikoze nubwo mutatworoheye. Umugambi ugezweho kwa rukurimbura abanyaminembwe, ndetse hariya hakaba ikigo gikomeye cyane cya gisirikare ahazakorerwa imyitozo y'ingabo zitandukanye ziri gushingwa. Ibi kandi twagiye tubibwirwa umunsi ku munsi, gusa ntabwo bitugendekeye neza. Murakoze. N'amagambo akomeye cyane yatangajwe n'abasirikare b'abarundi bafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho byatangajwe neza ko bamaze kugenda bavuga bimwe mu mabanga akomeye cyane ya Tshisekedi ndetse na General Neva, nyuma y'uko imirwano hagati ya M23 n'abarundi yagiye iba mu bice bitandukanye, maze bikaza kubagora kugira ngo be batsimbura M23 mu bice byayo ngo baze kuba bashimaho. Kuri ubu rero igisa nkaho ari ukuri kwamaze kujya hanze, nyuma y'uko M23 yagiye ibatsinda mu bice bitandukanye, bikaza kurangira bafashe umwanzuro